Holiness, the Ecumenical Patriarch, Mr. Bartholomew. Μακαριότατη Μακαριότατοι αδελφοί και συλλειτουργοί, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κοριτσάς Κύριε Ιωάννη, το ποτηρητά του χειρεύσαντος Αρχιεπισκοπικού θρόνου της Αγιωτάτης Εκκλησίας Αλβανίας, ιερότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των κατατόπους Αγίων του Θεού Εκκλησιών, Σεβασμία Ιεραρχία της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Εξοχοτάτη Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ και λοιποί εκλαμβρότατοι άρχοντες της χώρας, Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, τιμιότατοι εκπρόσωποι λοιπόν χριστιανικών δογμάτων και των θρησκειών, εξοχότατοι εκπρόσωποι των εντάφθα διπλωματικών αποστολών, εντιμολογιότατε άρχον Μέγα Λογοθέτα Κύριε Θεόδωρε Αγγελόπουλε, ευλαβέστατοι κληρικοί παντός βαθμού και οσιότατοι μοναχοί και μοναχέ, λαέ του Κυρίου Πενθηφόρε. For të lumtur vëllezër dhe bashkëmeshtëtar, for të nderuari Mitropoliti Korçës, Hirësi Joani, mbikëqyrës i fronit vakant kryepiskopal të Kishës së Shenjtë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, for të nderuar përfaqësues të hirshëm dhe perëndidashës të kishave të shenjta lokale të Perëndisë, for të nderuara hierarki e Kishës Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, shkëlqësia juaj Zoti Presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia juaj Zonja Kryetare e Kuvendit, shkëlqësia juaj Zoti Kryeministër dhe përfaqësues të tjerë të nderuar të vendit, shkëlqësia juaj Zoti Kryeministër i Greqisë, të nderuar përfaqësues të besimeve të krishtera dhe të feve të tjera, shkëlqësi përfaqësues të misioneve diplomatike këtu të pranishëm, i nderuar i arkon dhe logothet i madh Zoti Theodor Angelopoulos, klerik të respektuar të gjitha gradave, murgj dhe murgesha o shënar, popull i Zotit Zimbajtës. Καθήκον θλιβερών μας συνεκέντρωσε σήμερον εις την αλβανικήν πρωτεύουσα. Ο Μέγας Θήλος της εν Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας έπεσε. Ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων Βυραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος εξεδήμησεν εις Κύριον. Και ναι μεν το άγαν προβεβικός της ηλικίας και ο από καιρού κλονισμός της υγείας του σεπτού προκαθημένου μας προητίβαζον δια το επερχόμενον τέλος της επιγής αυτού πορείας, ούχι των υστέρησης Τιού του Πνευματικού Πατρός και εκκλησιαστικού ηγέτου, προκαλεί βαθίαν κατάνθρωπον θλίψη. Ο Αναστάσιος υπήρξεν ο υπηρέτης του θαύματος της εκνεκρών Αναστάσεως της τοπικής εκκλησίας μετά την μεγάλη και σκοτεινή νύχτα της στρατευωμένης αθείας μετά των μέγαν διωγμών των χριστιανών από μέρους αντιθέου καθεστώτος. Një detyrë e dhimbshme na ka mbledhur sot në kryeqytetin e Shqipërisë. Shtylla e madhe e Kishës Ortodokse në Shqipëri ka rënë. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësi dhe i gjithë Shqipërisë, Anastasi, ka ndëruar jetë me Zotin. Edhe pse mosha e tij e madhe dhe përkeqësimi i shëndetit na kishin përgatitur për fundin e tij të afërt në këtë jetë tokësore, humbja e një ati shpirtëror
dhe udhëheqësi të tillë kishtar shkakton një dhimbje të thellë njerëzore. Anastasi ishte shërbëtori i mrekullisë i ngjalljes nga të vdekurit të kishës ortodokse në Shqipëri, pas natës së errët dhe të zymtët të ateizmit të organizuar dhe pas persekutimit të madh që regjimi ateist i bëri të krishterëve. Όταν το καθεστώς αυτό κατέρευσε και εφάνει δυνατή η ανασυγκρότηση της Εκκλησίας, η ποτνία μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως ανεζήτησε τον πρικισμένον άνδρα, ο οποίος θα ηδύνατο να αναλάβει την διάσωση του κλειδονιζομένου σκάφους. Τον άνδρα εκείνον, ο οποίος θα συνεδίαζεν αρετήν, ευφυΐαν, αποφασιστικότητα, αγωνιστικόν φρόνημα, εργατικότητα, διπλωματικήν ευστροφίαν, διεθνή ή δυνατόν αναγνωρισιμότητα, πίστην ακλόνητον εις την Ιεράν Αποστολήν, αφοσίωσιν εις τα πατρώα θέσμια και αγάπην δια των πονεμένων λαών του Θεού. Και τα ήβρωμεν πάντα ταύτα εις το πρόσωπον του τιτουλαρίου τότε Μητροπολίτου Ανδρούσης, ανδρός ο οποίος είχε και εις την Ιεραποστολήν της Αφρικής λαμπρύνει την μαρτυρίαν του και ακαδημαϊκήν επιφάνειαν ούτιν τυχούσαν είχε και κατά των καλύτερων τρόπων είχε συστήσει τον εαυτόν του εις την Εκκλησίαν. Kur ai regjim ra dhe u krijua mundësia për indërtimin e kishës këtu, kisha e shenjtë të mëm patriarkana e Konstantinopojës nisi kërkimin për një burr të pajisur me cilësi të veçanta, i cili do të mund të merrte përsipër shpëtimin e anijes së tronditur nga stuhit. Ky burr duhej të mishëronte virtytin, zgjuarsinë, vendosmërinë, shpirtin luftarak, punën e palodhur, zgjuarsinë diplomatike, njohjen ndërkombëtare nëse ishte e mundur, besimin e palëkundur në misionin e shenjtë, përkushtimin ndaj traditave të shenjta dhe dashurinë për popullin e vuajtur të Zotit. Të gjitha këto cilësi i gjetëm tek mitropoliti i atëhershëm titullar i Andrusës, një njeri i dalluar që kishte ndritur në misionin e tij në Afrikë dhe që kishte fituar një emër të respektuar në botën akademike. Me përkushtimin dhe urtësinë e tij, ai është bërë një figurë e spikatur dhe e respektuar në kishë në mënyrën më të mirë të mundshme. Λεύκα διοκεφαλήν εις την καταγωγήν ο μακαριστός Αναστάσιος εγεννήθη εν Πειραιή και νεότατος εργάστη εις την εσωτερικήν Ιεραποστολήν εις χιλιάδας νέων διδάξας την ευσέβεια. Δι' αυτόν το ότι υπήρχεν ή το εν θαύμα του Θεού. Η Αγία Μήτηρ του απέκρουσε με τα βδελιγμίας την παρότρινση των ιατρών να υποστεί άμβλωσιν ως πάσχουσα εκφυματιώσεως, επειδή ο θάνατος ή το δήθεν αναπόφευκτος τόσον δι' αυτήν όσον και δια το κυοφορούμενον, και ευτυχώς, διότι το κυοφορούμενον ή το ο λαμπρός ανήρ, ο οποίος σήμερον με τα 95 ολόκληρα έτη κοίται άπνους ενώπιον ημών, αφού διέγραψε μίαν λαμπράν εκκλησιαστικήν πορίαν και διακονίαν. Ηγάπησε τα γράμματα και διακρίθη ως σπουδαίος ερευνητής θρησκειολόγος, παρουσιάσας εις το ορθόδοξον κοινόν το Ισλάμ, τον Ιουδαϊσμόν, των Βουδισμών και τα αφρικανικά θρησκεύματα. Ούτω συνέβαλε μεγάλος εις μίαν καλυτέραν κατανόηση των πιστών των άλλων θρησκειών, οι οποίοι ζουν πλέον δίπλα μας και εις την οικοδομήν σχέσεων καλής συνυπάρξεως
και συνεννοήσεως. Me origjinë nga Lefkado Kefalonia, Anastasi i ndjerë lindi në Pire, dhe që në rinin e tij u përkushtua me zemër në misionarizmin e brendshëm, duke u mësuar mira të rinjve devocionin ndaj Perëndisë. Vetjeta e tij ishte një mrekulli e Zotit. Nëna e tij, një grua me besim të patundur, refuzoi me vendosmëri këshillën e mjekëve për të kryer abort, pasi vuante nga tuberkulozi, dhe ata e konsideronin vdekjen të pashmangshme, si për të, ashtu edhe për fëmijën që mbante në bark. Dhe fatmirësisht që ndodhi kështu, sepse fëmia që ajo solli në jetë u bë një burr i shquar, i cili sot pas 95 viteve jetë të ndritur prehet këtu përpara nesh, pasi përmbushi një mision të lavdishëm kishtar dhe njerëzor. Anastasi kishte një dashuri të veçantë për dijen dhe u dallua si një studiues i shkëlqyer i shkencave religjioze, duke i prezantuar botës ortodokse islamin, judaizmin, budizmin dhe besimet afrikane. Përmes kësaj pune, ai kontribuoi fuqishëm në ndërtimin e një mirëkuptimi më të thellë me besimet e tjera që sot jetojnë në pranë nesh dhe në kultivimin e marrëdhënieve të bashkëjetesës dhe mirëkuptimit. Μεγάλη του όντως αγάπη υπήρξεν η εξωτερική Ιεραποστολή, στην οποία αφιέρωσε τα ωραιότερα χρόνια της νεότητός του. Έθεσε ισχυρά θεμέλια, κατήρτισε σπουδαία στελέχη όλων των βαθμίδων της ιεροσύνης, ανέπτυξε το όνομα και το πρόσωπον του πρεσβυγενούς Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Dashuria e tij e madhe ishte padyshim misionarizmi i jashtëm, të cilit i kushtoi vitet më të bukura të rinisë së tij. Ai vendosi themele të forta, formoi kuadro të shquar në të gjitha nivelet e priftërisë dhe e ngriti lart emrin dhe imazhin e patriarkanës së lashtë të Aleksandrisë. Ως διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, προέβη στην έκδοση πατερικών κειμένων, συμβαλών στην στροφήν εκ των οθνίων προς το ορθόδοξο πνεύμα κειμένων που εκυριάρχουν μέχρι και της δεκαετίας του 60 επί τα σπηγάς των υδάτων και των υγιή άρτων της πατερικής θεολογίας. Ορθόδοξων πατερικών άλλας είχε πάντοτε και η παρουσία του στην οικουμενική κίνηση και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ενώ υπήρξε η ψυχή του συνδέσμου ήτι της Παγκοσμίου Οργανώσεως Ορθοδόξων Νεανικών Κινήσεων, του οποίου ήτο εκ των ιδρυτών. Si drejtor i shërbimit apostolik të Kishës së Greqisë, ai ndërmori botimin e testeve patristike, duke kontribuar në largimin nga dikimet e huaja që mbizotëruan deri në vitet 60 dhe orientimin drejt frymës autentike ortodokse. Ai drejtoi lexuesit tek burimet e freskëta të ujrave shpirtërore dhe buka e shëndosh e teologjisë patristike. Prania e tij në lëvizjen ekumenike dhe në këshillin botëror të kishave kishte gjithmonë një shije të fortë ortodokse dhe patristike, duke dhënë një shembull të qartë të besimit të tij të palëkundur. Ai ishte gjithashtu shpirti i sindesmos, organizatës botërore të lëvizjeve ortodokse rinore, ku rreshtohej ndërthemeluesit e saj, duke ofruar një frymë të gjallë dhe një vizion për brezat e rinj. Η Εκκλησία της Αλβανίας από τις αρχής της ανακηρύξεως αυτής εις αυτοκέφαλον είχε ταραχώδη ιστορίαν διαλόγους κυρίως πολιτικούς. Αλλά η πλήρης συμφορά ήρθε δια της αποφάσεως καταργήσεως εντός εισαγωγικών της θρησκείας υπό του αθεϊστικού καθεστώτος,
ότε οι ιερείς εδιώχθησαν, απεσχηματίστησαν, τους απειγορεύθη πάσα λειτουργική πράξης και η Εκκλησία κατέστη εκκλησία διοκομμένων, εκκλησία κατακομβών. Kisha e Shqipërisë, që nga shpallja e saj si autoqefale, ka përjetuar një histori të trazuar, kryesisht për arsye politike. Por tragedia më e madhe e saj ndodhi kur regjimi ateist vendosi shfuqizimin e fesë, duke persekutuar klerikët, duke i përjashtuar ata nga funksionet e tyre, duke ndaluar çdo akt liturgjik dhe duke e kthyer kishën në një kishë të përndjekur, në një kishë të katakombeve. Το 1991 το Οικουμενικών Πατριαρχείων εντιοφιλετική μερίμνη του υπερπασών των εμπεριστάτων εκκλησιών τον εκάλεσε και τον απέστειλεν εις Αλβανίαν ως πατριαρχικών έξαρχων, προκειμένου να θέσει νέα θεμέλια και να φέρει το μήνυμα της Αναστάσεως εις των πονεμένων ορθόδοξων λαών της χώρας. Μετά δε από 1,5 έτος και αφού έδωκεν άριστα δείγματα αναγεννητικού έργου, τον εξέλεξε και τον κατέστησεν Αρχιεπίσκοπον Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας την 24η Ιουνίου 1992 εις τας αρχάς της ταπεινής ημών Πατριαρχίας. Në vitin 1991, Patriarkana Ekumenike, duke përmbushur detyrimin e saj për të kujdesur për të gjitha kishat në vështirësi, e thiri kryepiskopin e ndjer Anastas dhe e dërgoi në Shqipëri si eksark patriarkal për të vendosur themele të reja dhe për të sjellë mesazhin e ringjalljes tek populli i vuajtur ortodoks i këtij vendi. Pas një viti e gjysmë, si kishte dëshmuar punë të shkëlqyera në ringjalljen e kishës, më 24 qershor 1992, ai u zgjodh dhe u vendos kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Ασφαλώς, η ποιμαντορία του δεν υπήρξε ανέφελος. Εν μέσω συμπληγάδων εχώρη πάντοτε και επί ξηρού ακμής επορεύετο. Άλλωστε, είχε το χάρισμα και κατάλληλα πρόσωπα να επιλέγει ως αμέσους συνεργάτας του και οδούς να διανοίγει εκεί όπου εφαίνεται αδιέξοδος και τους απαραίτητους πόρους να εξευρίσκει δια την εκ της τέφρας αναγέννηση της Εκκλησίας. Οι ιεροί ναοί, μονέ, εκπαιδευτήρια, ιερατική και θεολογική σχολή, νοσοκομεία και άλλα κοινοφελή ιδρύματα είναι ολίγα μόνον από τα πολλά επιτεύγματά του. Φύση γλυκής, επίοικης, υποχωρητικός όπου έπρεπεν, αλίγιστος και ανυποχώρητος όπου το συμφέρον της Εκκλησίας επέβαλε, διπλωμάτης σπανίας δεξιότητος, εγνώριζε να λιένει ακάνθας, να αποφεύγει τριβάς, να θεραπεύει πληγάς, να καταρτίζει ψυχάς, να συγκροτεί θεοφιλώς την Εκκλησία. Sigurisht, shërbesa e tij baritore nuk ishte pa furtuna. Ai u udhëhoqi kishën në rrugë të ngushta dhe përmes sfidave të mëdha, duke ecur shpeshherë në tehun e shpatës. Megjithatë, ai zotëronte hirin për të zgjedhur bashkëpunëtorët e duhur, për të hapur shtigje aty ku duhej dhe ku dukej se çdo rrugë ishte e mbyllur, dhe për të gjetur burimet e nevojshme për ringjalljen e kishës nga hiri. Kishat, manastiret, shkollat, seminari teologjik dhe klerikal, spitalet dhe institucionet e tjera në shërbim të komunitetit janë vetëm disa nga arritjet e shumta të tij. Nga natyra ishte i ëmbël dhe i butë, i durueshëm aty ku duhej, por i patundur dhe i palëkundur aty ku interesi i kishës e kërkonte. Si diplomat me aftësi të ralla, ai dinte të lëmonte gjëmbat, të shmangte konfliktet,
të shëronte plagët, të formonte shpirtra dhe të ndërtonte kishën në përputhje me vullnetin hynor. Θα ενθυμούμεθα ό,τι ωραίον, ό,τι λαμπρόν, ό,τι θεοφιλές, ό,τι οικοδομητικόν της Εκκλησίας έπραξε και επέτυχεν ο μακαριστός, και δοξάζομεν τον Θεόν, ο οποίος εχαρίσατο εις την σύγχρονον Εκκλησίαν προφιεραρχικόν ανάστημα του ύψους του Αναστασίου Janulatu. Do të kujtojmë për herë çdo gjë të bukur, çdo gjë të ndritur, çdo gjë të pëlqyeshme nga Perëndia, çdo gjë që kryepiskopi i ndjerë ndërtoi për kishën. I japim lavdi Zotit që i dhuroi kishës së sotme një kryeprift të kalibrit të madh shpirtëror si Anastas Janulatos. Ο Αναστάσιος